Ibintu bihinduye isura, inkuba irakubise i Nyarugenge. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu kanya gato, mu minota mike ishize, imenyesheje ikipe ya APR FC yuko ubujurire bari basabye bwateshejwe agaciro, igomba kuba yakwerekeza i Lumumbashi ikajya gukina imikino nyafurika ya CAF Champions League, aho imyiteguro kuri Les Aigles du Congo yo ikomeje. Ngiye kuza turebere hamwe reaction y'abayobozi b'ikipe ya APR FC. Ese APR FC iremera kujyaho cyangwa se iraza kuba iterwa mpaka, ndetse n'andi makuru menshi ndimo ndagenda nkurura, nibyo ngiye kuza mbashyire ku meza, namwe nk'abantu bakuru muraza kubyumva uko ikipe ya PRFC imaze kuba yakira iyi inkuba ikubise mu mujyi w'inyarugenge iturutse muri CAF. Reka mbashimire by'umwihariko, reka manze nshimire wowe wamaze kuhakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba utarayikora yikore nonaha, wowe ukunda ibiganiro bifite aho bihuriye n'ikipe ya PRFC, ni ahangaha usabwa kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu ku kandi. Mu masaha make nibwo nari nakoze ikiganiro turimo turibaza ese CAF kubera iki yatinze kuba yasubiza ikipe ya APRFC, kubera iki byatinze. Ariko amakuru nabashije kumenya nuko ku munsi w'ejo hari habaye inama ikomeye cyane yahuje Patrice Motsepe ndetse n'abandi bayobozi bo muri CAF bashinzwe ibintu bya ni team ngari ikizwe nka executive team ndetse n'ubuyobozi bwo hejuru bwa CAF. hari habaye inama rero yo kwiga ku bijyanye n'imyiteguro ya AFCON ndetse byinshi bigiye bitandukanye. ni inama zo hejuru cyane umuntu atabasha kuba yabona uburyo asobanura. Mu kanya gato rero ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wo kwa gatanu nibwo hasohotse amakuru avuga yuko APRFC yamaje kuba yasubizwa, ndetse isubizwa igisubizo kitari kitezwe n'abantu benshi. Imbaga nyamwinshi batekerezaga ko APRFC noneho ku rundi ruhande, bitewe n'ibyo yari yatanze mu ibaruwa ya kabiri ijurira, kubera ko yari yagaragaje ibimenyetso ndetse by'umwihariko ifashijwemo na leta y'u Rwanda ku bijyanye na minisante bari bagezemo kuri minisiteri y'ubuzima, ibahereza imibare ku kijyanye n'amabwiriza u Rwanda rwashizeho. ni byinshi bari batanze, ariko ibyo byose CAF yamaze kuba ibitesha agaciro mu buryo bweruye. Ikipe ya APRFC rero irimo irasabwa kuba yakwerekeza i Lumumbashi kujya gukina umukino wa CAF Champions League kugira ngo barebe niba bashobora kuba bakuramo ikipe ya Les Aigles du Congo. Nk'uko nabibabwiye, Les Aigles du Congo yo iriteguye, kubera ko bo bamaze kuba bakwishyura aba officials nk'uko bisanzwe, ndetse bamaze kuba babukinga hoteli bazabamo i Kigali ubwo bazaba baje gukina umukino wo kwishyura muri rusange. Nayo makuru ahari kuri ekipe ya Les Aigles du Congo. Gusa tugaruka gato kuri ekipe ya APRFC, iyi nkuru ikimara gusohoka mu buyobozi bw'ikipe ya APRFC hahise hasa nkaho hagiye kubaho akanama gato kareba, nk'uko abenshi nk'uko twari tubizi yuko ikipe ya APRFC mbere yuko yandikira muri CAF, amahirwe menshi yarahari ni ukureba ese APRFC izemera kujya gukinira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Lumumbashi. Abenshi rero nk'uko turabizi neza ko amahirwe menshi ku kigero cya 70-60% ikipe ya APRFC ishobora kuba yakwikura muri iri rushanwa mu gihe nta kindi kintu cyaba kibaye, kugira ngo ibe yahindura nk'uko twese tubitekereza, ibe yajya gukina. Ariko amahirwe menshi, amakuru nagerageje kugenda ngerageza kugenda nkusanya, nuko ambwira ko ikipe ya APRFC umwanzuro urimo urahurizwaho n'abayobozi benshi bo muri ekipe ya APRFC, nuko mushobora kubona ikipe ya APRFC itaramutse iterekeje i Lumumbashi, kubera ko uyu mwanzuro wa CAF abenshi twatekerezaga ko nunaramuka uje uri buze kuba wenda wemeranya n'ibyo APRFC yavugaga, cyangwa se niyo bitaza byemeranya bakaba bashaka ikibuga kiri netre nk'uko APRFC nabyo yari yabisabye. ariko byose byanzwe. Itegeko rihari ni APRFC ugomba kujya gukinira Lumumbashi, itajyayo ikipe ya APRFC igomba guterwa mpaga y'ibitego 3-0 retour, ndetse ikaba yanacibwa amande y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20 ndetse n'ibihumbi 300 by'amadolari. ubwo ni hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 400 gutyo z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ukahagarirwa imyaka 2 utitabira amarushanwa nyafurika, haba CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Nguko bihagaze muri ekipe ya APRFC. Ese we nk'umukunzi wa APRFC urimo urabibona ute? Urifuza ko ikipe yakagombye kujya gukina, cyangwa se urimo urifuza ko CAF hano irenganyije ikipe ya APRFC yabivamo? Njye ku giti cyanjye, nkanjye njyewe urimo urabivuga, biragoye. ariko APRFC n'ubundi ni ikipe y'umupira w'amaguru, yakagombye kujya i Kinshasa, kubera ko n'ubundi abenshi bagiye bavuga ko
ikipe ya APR ishobora kujya yajya Kinshasa, ari nazo mpungenge zihari yuko ishobora kuba hazamo ibintu bya politiki ikaba yagirirwa nabi, ariko ntekereza ko nanone iramutse igiyeyo CAF APR niba yarerekramye inshuro zigera kuri ebyiri, kandi na CAF naho nubwo batajya bajya mu bintu bya politiki, ntekereza ko ibi bintu babizi, ikipe ya APR ikaba yafatwa nabi, ikaba ibintu by'umutekano wabo bikaba bitagenda neza. Umutekano na umupira w'amaguru ukaba wahuzwa na politike, ni kimwe mu bintu CAF izira cyane, ndetse n'umupira w'amaguru ndetse na FIFA nayo ku bwayo bagira itegeko rivuga ko umupira w'amaguru uba utagomba kuba wakwivanga na politiki. ari nacyo kintu ntekereza ko na CAF nayo igomba kuzarebaho, ikareba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Congo, kubera ko ahangaha ntabwo biba bikiri ekipe izakira, biba biri kuri federation ndetse n'igihugu kizakira, yuko bagashyiraho ibihano bikomeye mu gihe ikipe ya APR yaba idafashwe mu buryo bwiza, cyangwa se yaba itakiriwe mu buryo bwiza, cyangwa se yaba ihungabanyijwe umutekano wayo, hagira ikiba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika rikaba ryafatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Confederation y'umupira w'amaguru mwa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko uko bihagaze, gusa nanone ubwo abanyamupira twese ubu ngubu turicaye, turimo dutegereje ikiri buze umwanzuro ugiye guturuka ibukuru kuri ekipe ya APR. Gusa amakuru nk'uko nari maze kubabwira, yego bishobora kuba byahinduka, ariko amakuru ahari nuko ikipe ya APR ishobora kuba yafata umwanzuro wo kuterekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kujya gukina n'ira ekipe ya Les Aigles du Congo. Nuko uko bihagaze, nawe ushobora kuba wajya muri comment ukambwira uko byumva, ese APR ahangaha irarenganyijwe cyangwa se CAF bijemo ibindi bintu. Ariko nanone hari akandi kantu nibagiwe kubabwira. Umwe mu bahagarariye federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Congo ni umwe mu bantu bo hejuru cyane muri CAF. Akantu nako ntabwo dushobora kukirengagiza. Umwe mu bantu bahagarariye umupira w'amaguru mu gihugu cya Congo ni umwe mu bagabo bafite izina cyane 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 muri CAF. Ntekereza ko nubwo APR yari bujurire kajana, harimo abo bagabo bakomeye cyane baturuka muri Confederation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Congo, byari buze kuba byagorana yuko n'ubundi umwanzuro wa APR wari buze kuba wakwemerwa ukaba waza nk'uko yabyifuzaga. Ariko ubwo ni ugutegereza, ese ekipe ya APR turyamiye amajanja niyagira ikintu gihinduka cyangwa se akagira igitangazwa, tuze guhurira hano kuri The Sport Move, wo ukunda amakuru yimbitse ekipe ya APR atari ibinyoma, y'amakuru aba ari officials ndetse afite menyetso jya ukanda subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. By'umwihariko reka ngushimire, nshimire wewe tubana umunsi ku munsi, nshimira wewe umaze ko wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora nyaboneka wayikora nonaha kugira ngo ujye uba umwe mu bambere ibiganiro byacu bigeraho muri rusange. Reka ngushimire nkubwira ati amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye nawe utaha. Nge umva ni Eba Fabrice, reka tuzasubire utaha. Ciao ciao.